20 ноябри соли 1939 хабари хуши таъсиси Институти тиббии Тоҷикистон хеле зуд дар ҷумҳурӣ паҳн гардида. дар ин бора воситаҳои ахбори омма хабару гузориш ва мақолаҳои ҷолиб интишор намуданд. дар рӯзномаи Тоҷикистони сурх чандин мақола ба муносибати ин рӯйдоди хуш чоп гардидааст, ки дар якеи он чунин омадааст: халқи тоҷик миллати соҳибтамаддун буда, бо фарзандони барумандаш Абу Райҳони Берунӣ, Абу Али ибни Сино ва Закариёи Розӣ ифтихор дорад ва дар ин мактаби олии навтаъсис ворисони ин ситораҳои тибби ҷаҳонӣ ба камол хоҳанд расид. воқеан ҳам ин сана заминаи оғози пешрафти тибб дар Тоҷикистон аст. то соли 1939 ду маротиб барои таъсиси донишкадаи тибб иқдом карда буданд, вале бинобар набудани шароити кофӣ бенатиҷа анҷомида буд. ин дафъа бошад, ҳукумати Тоҷикистон ин масъаларо ба таври ҷиддӣ баррасӣ намуд. зеро набудани духтурони соҳибкасб маънои онро дошт, ки озмоишгоҳ ва беморхонаҳои муҷаҳҳаз барои қабули аҳолӣ хеле кам буд. ёдоварӣ аз он роз эҳсоси эҳтиром ба ин соҳаи муҳим аст, ки дар пеши назари мо ҳамеша чеҳраи духтари дилсӯз, ҳозиқ ва дардошно падид меояд. шахсе ки солҳо дар пайи илоҷ ҷустану барои даво бахшидан ба дарде ҳамчун олиму пажӯҳишгар ҳаёти худро мебахшад. дар ин сана ба соли якуми таҳсил дар ин мактаби олии тиббӣ 97 нафар донишҷӯй ба таҳсил оғоз намуданд, ки 20 нафари онҳо аз деҳот буданд. аввалин донишҷӯёни тоҷик дар Институти тиббӣ Калонов, Каримова, Эҳё Раҳимов ва Муҳаммаҷон Расулӣ мебошанд, ки баъдан дар пешрафти тибби тоҷик саҳми босазо гузоштанд. донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, ки номи мутафаккири барҷаста, фарзанди фарзонаи халқи тоҷик шайху раис Абу Али ибни Синоро дорад, мактаби бузурги табибони миллӣ дониста мешавад. имсол ба бунёди ин боргоҳи илму хират 80 сол пур шуд, ки ин давра оиди рушди тибби муосири тоҷикон пайвастагии мустақим дошта, аввалин табибони Тоҷикистони муосир маҳз дар ин муассисаи таҳсилоти олии тиббӣ сабақи касбӣ гирифтаанд. зимнан аввалин хатмкардагон фаъолияти касбии худро дар ин муассиса идома дода, раванди устувори таълиму тарбия ва омодаи кадрҳои баландихтисоси тиббӣ барои минтақаҳои гуногуни кишвар таъмин намуданд. яке аз аввалин хатмкунанда Саъдинисо Ҳакимова соли 1943 ба ҳайси аридантор ба шуъбаи ҷарроҳии беморхонаи шаҳри Кӯлоб роҳхат гирифт ва аз соли 1944 роҳбари шуъбаи ҳифзи тандурустии собиқ вилояти Қурғонтепа таъин гардид. Саъдинисои ҷавон аз соли 1946 бошад фаъолиятро дар донишкадаи тиббии Тоҷикистон идома медиҳад. ҳамин гуна ба фаъолият пардохтани аввалин духтурони тоҷик умедро ба ояндаи рушди соҳаи тандурустӣ меафзуд. вале соли 1946 онҳо ҳамагӣ 20 нафар буданд. дигар духтурон аз дигар ҷумҳуриҳо ба рӯи кор ба Тоҷикистон омада буданд. вале ҳамин гурӯҳи хурди мутахассисони соҳа баъдан чун профессор Саъдинисо Ҳакимова дар ҷаҳон ҳамчун олимони намоёни соҳа машҳур гардида, усулҳои нодири муолиҷаро пешниҳод намуданд. ин солҳо барои таъмин намудани донишкада бо китобҳои дарсӣ, васоити аёнӣ ва омӯзгорон бо муассисаҳои таълимии тиббии шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург ҳамкории зич ба роҳ монда шуд. соли хониши 1939-1940 ба Институти тиббӣ аз шаҳрҳои мазкур як гурӯҳ олимони намоён омаданд. махсусан дарсҳои нахустинро оид ба биология ва паразитология академик Евгений Павловский, оид ба анатомия профессор Шангина мегузарониданд, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ олимони машҳур ба ҳисоб мерафтанд. худи ҳамин сол дар Институти тиббии навтаъсис кафедраҳои химия, гистология, физика
забонҳо, биохимия, физиологияи эътидолӣ ва тарбияи ҷисмонӣ таъсис ёфтанд. дар донишкадаи навтаъсиси тиббӣ набзи ҳаёт бо омӯзишу тавсеаи кафедра ва озмоишгоҳҳо басо ҳамоҳанг буд. дар ин корҳо саҳми аввалин ректори донишкада Краус хеле калон буд. соли 1943 институти тиббии тоҷикистонро 43 нафар донишҷӯи аввалин хатм намуданд, ки дар байни он ҳамагӣ 6 нафар ҷавонон аз тоҷикистон буданд. дар ин рӯз 2 нафар, Яҳьё Раҳимов ба кафедраи анатомия ва Муҳаммаҷон Расулӣ ба кафедраи анатомияи эътидолӣ ҳамчун аспирант роҳхат гирифтанд. роҳбарияти донишкада бо интихоби ин ҷавонони лаёқатманд дар ҷодаи илми тиб умеду боварии калон доштанд. аллакай дар давраи солҳои 1965-1970 бо заҳмату талошҳои олимони варзида дар самтҳои гуногуни тиб мактабҳои илмиву таълимӣ таъсис дода шуд. олимони тоҷик дар тадқиқотҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои тиб ширкат намуданд. дар соли хониши 1948-1949 донишкада ба тарзи таълими 6-сола гузашта ба аспирантура, ки соли 1943 ташкил шуда буд, хатмкунандагон аз тоҷикистон бештар қабул карда шуданд. ҳамчунин ордентураи клиникӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. аз ҳисоби аввалин олимони соҳаи тиб дар тоҷикистон, ки ба таҳсили баъди дипломӣ ҷалб гардида буданд, дар мавзӯъҳои барои илм муҳим таълифи рисолаҳои илмӣ оғоз гардид. банда дар давоми 70 соли ахир бо ин донишгоҳи муқаддас вобастагӣ дорад ва шоҳиди он дигаргуниҳои бузурге, ки дар давоми 80 сол ба вуқӯъ омаданд, ман ахбор дода метавонам. дар тӯли 60 соли аввали донишгоҳ, ки дар давраи шӯравӣ буд, донишгоҳи мо аз рӯзи ташкилёбии худ, агарчанде ки донишгоҳи бузург набошад ҳам, дар 60 солагӣ ба як донишгоҳи машҳури собиқ иттифоқи шӯравӣ шуда буд ва як қатор бузургон, донишмандон, мударрисон зиндагӣ ба сар бурданд, ки обрӯю эҳтироми мардуми тоҷик шуда буданд. соли 1952 ба донишкада номи шахсияти тибби ҷаҳонӣ Абуалӣ ибни Сино гузошта шуд. дар ин солҳо дар ин боргоҳи илм 150 омӯзгор, аз ҷумла 11 профессор ва 24 дотсент ба фаъолияти илмию педагогӣ шуғл варзида, шумораи донишҷӯён бошад ба 1500 нафар расид. соли 1958 дар донишкадаи тиббии тоҷикистон факултаи педиатрӣ ташкил ёфта, баъди як сол факултаи такмили ихтисоси духтурон ба кор оғоз намуд. дар ин давра 2 нафар рисолаи докторӣ ва 84 рисолаи номзадӣ дифоъ гардида, 39 маҷмӯа, монография ва китоби дарсӣ таҳия карда шуд. соли 1964 дар донишкадаи тиббӣ шумораи кафедраҳо ба 44 ва донишҷӯён бошад беш аз 2000 ташкил медод. рӯз ба рӯз шӯҳрати донишкада афзода, акнун форумҳои бонуфузи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мешуданд. зимнан аввалин хатмкардагон фаъолияти касбии худро дар ин муассиса идома дода, раванди устувори таълиму тарбия ва омодагии кадрҳои баландихтисоси тиббӣ барои минтақаҳои гуногуни кишвар таъмин намуданд. дар тӯли 80 сол як қатор бузургтарин олимони мо машҳури ҷаҳон шуданд. онҳо мактабҳои илмии худро ташкил доданд, ки шогирдони онҳо имрӯз мудири бахшҳои гуногуни донишгоҳ мебошанд ва номи мубораки инҳо на фақат дар Тоҷикистон,
بلکه در خارج نزدیک و خارج دور مشهورند. برای رشد و تشکل دانشکده طبی تاجیکستان سهم عالمان ساحه طب تاجیک خیلی کلان است. آنها در کافدرا و فاکولته‌ها در برابر تعلیم و تربیت دانشجویان به کارهای علمی مشغول گردیده شهرت علم طبی تاجیک را بلند برداشتند. دانشکده طبی خاصه در دوره رهبری پروفسور یحیی رحیموف در سالهای 50 قرن گذشته رشد نموده. از سال 1957 راهبری این دانشکده معروف را ذکرالله خواجاєв به عهده گرفته. سالهای 60 همچون مرکز علمی و طبی جمهوری شهرت یافت. کافدرا و فاکولته‌های نو با اختصاص دکتران اطفال و استوماتولوژ تأسیس یافتند. شماره دانشجویان نیز 2 برابر افزوده، زمینه مادی و تکنیکی دانشکده مستحکم گردید. شروع از سال 1965 باشد رکتور انستیتوت طبی تاجیکستان جراحی مشهور پروفسور کامیل تاجیєв تعیین گردید. سال 1969 در دانشکده اوید به فنهای اساسی کلینیکی سوباردیناتورا تشکیل گردیده سمت‌های دانش آموزی با عملیه بی‌واسطه و در نظر داشت اصولهای معاصر جهانی توأم گردیدند. سالهای 1965-1970 با زحمت و تلاش عالمان ورزیده در سمت‌های گوناگون طب مکتب‌های علمی و تعلیمی تأسیس داده شده، عالمان تاجیک در تحقیقات‌های بین‌المللی اوید به مسائل طب شرکت نمودند. سالهای 70 در انستیتوت طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا مسائل مهم طب جهانی مورد آموزش و تعلیم قرار گرفتند. در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان برنامه‌های رشد ساحه با نظرداشت پیگیری از دریافت شکل و اصول استاندارد جهانی در شرایط مملکت و توسعه آن مؤسسه‌های تندرستی که بیش از 57 موضوع را در بر می‌گرفت به راه مانده شدند. سال 1973 به وظیفه راهبری دانشکده طبی به نام ابوعلی ابن سینا دکتر علم‌های طب پروفسور یوسف اسحاقی تعیین گردیده همکاری‌های بین‌المللی دانشکده توسعه یافتند. سالهای 70-80 عصر گذشته دانشگاه طبی تاجیکستان شهرت بین‌المللی پیدا کرده نه فقط برای کشور بلکه با قطار مملکت‌های خارجی متخصصان بلند اختصاص ساحه تندرستی آماده نمودند. ابتدای سالهای 80 در دانشکده هیئت پروفسوران دکتر و نامزدهای علمی طب قریب به 400 نفر رسیدند که در پیشرفت طب جهانی سهم مناسب گذاشتند. زیرا علمی طب در همبستگی قوی همکسبان در سطح بین المللی تشکل یافته برای رهانیدن انسانیت از درد و بیماری‌ها نگرانیده شده است. در این دوره شماره دانشجویان نیز در 4 فاکولته به 55,000 نفر رسیده. سال 1989 علاقه دانشکده را در طول 50 سال فعالیت 110,056 نفر ختم نموده شماره کافدراها باشد به 70 عدد رسید. سال 1990 برای سهم سزاوار در آماده کردن متخصصان ساحه انستیتوت طبی تاجیکستان سزاوار جایزه بین المللی اگنتی مطبوعات نوستی به نام ابوعلی ابن سینا گردید. استقلالیت دولتی برای رشد و پیشرفت ساحه معارف و تندرستی کشور زمینه کامل را اساس گذاشت که حل و فصل مسائل مهم را در این سمت تقاضا می نمود. پیش از همه توسعه پژوهش و تحقیقات‌های علمی، پیوستگی بی‌واسطه به روند طب جهانی و تکمیل ساحه تندرستی را در همه بخش در بر می گرفت. برای عملی گردانیدن این هدف‌های نجیب حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه از زمینه بزرگ انستیتوت طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سفربر گردید. دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان طب تاجیکستان تأسیس داده شد که 120 نفر هیئت پروفسوران و دکترهای علم و متخصصان حرفه‌ای به این دانشکده نوتأسیس به کار دعوت شدند. همزمان
бо назардошти нуфуз ва боз ҳам баландбардоштани мақоми ин махзани илму дониш, донишкадаи тиббӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон табдил дода шуд. соли 1996 ҳукумати кишвар бо мақсади рушди минбаъдаи соҳаи тандурустӣ консепсияи ислоҳоти маълумоти тиббӣ ва фарматсевтии ҷумҳурии тоҷикистонро қабул намуд, ки дар ин замина машғулиятҳо барои донишҷӯён аз рӯи системаи нави таълим оғоз гардида 3 факулта тибби умумӣ, стоматология ва педиатрӣ таъсис ва донишҷӯён аз рӯи 3 дараҷа омода карда мешуданд. ҳамзамон дар донишгоҳ шӯроҳои ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ таъсис ёфта, кафедраҳои беҳдошти умумӣ ва муҳити зист таъсис дода шуданд. қобили қайд аст, ки дар ин замина шӯроҳои докторӣ оид ба онкология, акушерӣ ва гинекология ва номзади илми тиб оид ба ҷарроҳии кӯдакон, даҳонпизишкӣ ба кор шурӯъ намуданд. дар ибтидои солҳои 90 зарурияти бунёди системаи таҳсилоти тиббии миллӣ ва инкишофи мактаби илмии тиб пеш омад. мутаассифона дар давраи аввали истиқлолияти давлатӣ нооромиҳои сиёсии иҷтимоии солҳои 90 бар раванди гузариши донишгоҳ ба низоми нави таҳсилот ва умуман фаъолияти муназзами он таъсири манфӣ расонидаанд. хушбахтона бо азму талошҳои роҳбари хиратманди миллати тоҷик, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ватани азизамон ваҳдати миллӣ, сулҳу пойдор ва фазои озодӣ, бунёдкориву созандагӣ фароҳам оварда шуд. дар ин замина бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин боргоҳи илму хират аз марҳилаҳои барқарорсозиву созандагӣ ба марҳилаи рушди ташаккулёбӣ расид. аз мамлакатҳои осиё, африқо, америкаи лотинӣ ва аврупо зиёда аз 300 нафар донишҷӯён, ординаторони клиникӣ ва аспирантҳо таҳсил менамуданд. ин боварӣ, эътимоду эътирофи байналмилалии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ буд, ки дар соҳаи маориф ин даргоҳи илм муаррифгари давлати мустақили тоҷикистон ва шукӯҳи сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. якчанд рафиқимо донишгоҳ хатм кардан. ман пеши ҳамун рафта будам. баъд ҳамун ба ман машвара дод, ки донишгоҳи тиббӣ хеле хуб аст, шароиту нағз аст, дарсхони хеле хуб аст. барои ҳамин ман ҳамин донишгоҳро интихоб кардам. ҳамчунин барои таълиф ва тарҷумаи китобҳои дарсӣ ва ба роҳ мондани машғулиятҳо бо забони давлатӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. дар ин кор махсусан саҳми олими машҳури соҳаи тиб профессор фозил абдураҳмонов калон аст. ӯ муаллифи зиёда аз 170 таълифоти илмӣ ва таълимию методӣ буда, асари анатомияи одам иборат аз 2 ҷилд соли 1998 беҳтарин китоби сол дар тоҷикистон эътироф гардидааст. дар донишгоҳ омӯзгорону донишҷӯён ба собиқадорони соҳа эҳтироми зиёд доранд. онҳо имрӯз ба ҳайси мудирони кафедраҳо ва ба сифати профессор ба донишҷӯён дарс гуфта, таҷрибаи худро меомӯзонанд. Я выпускница Таджикского государственного медицинского университета и всю свою жизнь связала с этим университетом. Выучилась и работаю на одной из теоретических кафедр, которая называется биохимия. Вот в преддверии юбилея, 80-летнего юбилея, я хочу поздравить всех наших выпускников, которые работают здесь, в Таджикистане, за рубежом и в дальнем зарубежье, с этим славным юбилеем. И хочу сказать несколько слов о тех женщин, которые очень большую роль сыграли в становлении и в развитии нашего университета. Это выпускницы, вернее, нашего университета. Это член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, профессор Хакимова, которая создала свою школу акушер-гинекологов. И продолжателем вот ее явилась тоже профессор Датхоева, но она уже академик, единственный академик Академии медицинских наук Республики Таджикистан. Продолжила, создали они школу акушер-гинекологов. Это Хасанова Кибрю Азизовна.
создала школу терапевтов. Это Якубова Мунира Мухсиновна, это наряду с Миракиловой, профессор Миракилова, Мазам Мирсабитовна, они являются основателем таджикской школы педиатров. Это Софья Мизаташевна, это Сироджидинова Умринисо Юсуповна. Можно назвать еще ряд женщин, которые создали свои школы и работают. Некоторые из них активно до сих пор работают в этой сфере медицины. Они готовят наши медицинские кадры. آثارخانه دانشگاه برای بیننده نمای فعالیت 80 ساله این مخزن علم و دانش می باشد. در اینجا بیش از 10,000 سند و حجت، عکس‌ها و دستاوردهای دانشگاه در سطح بین المللی محفوظ است و همچنین از روی آن پژوهش برده می شود. این گوشه به خاطره عالم نمایان ساحه طب، یکی از رکتوران دانشگاه پروفسور بشیرخان اسحاقی بخشیده شده است. همچنین در طول این سالها عالمان مشهور عالم و سیاستمداران به دانشگاه تشریف آورده. خاطرات نیک آنها در اینجا ثبت گردیده است. وقتی کس به این مأخذها می‌نگرد، پیش نظر این جاده پرشرف و مشکل می‌آید. برای به این مرتبه بلند علم و عرفان رسیدن این دانشگاه، صدها عالم و آموزگار سالها زحمت کشیدند و در پیشرفت طب جهانی سهم خود را چون وارثان سینای بزرگ رسانیدند. یکی از افضلیت مهم آماده کردن متخصصان ساحه طب در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در آن نهفته است که کاتدرهای کلینیکی در بانفوذترین مرکزهای علمی و معالجوی چون مرکز ملی طبی تاجیکستان، مؤسسه های معالجوی و پروفیلاکتیکی شهر دوشنبه جایگیر می باشد و دانشجویان بی‌واسطه در عملیات جراحی و معاینه و تشخیص و طبابت بیماران از روی ریجه مشغولیت‌ها اشتراک می‌نمایند. تا علم به عمل وابستگی بزرگ نداشته باشد، موفقیت به ما دسترس نمی شود و صدارت دانشگاه کوشش می کند که مدرسان هم از جهت دانش خود، ملکه خود به دانشجویان در بیمارخانه ها با بیمارها آنها را شناس کنیم، راه‌های تشخیص بیماری را معین کنیم و راه‌های پیشگیری، اینچنین راه‌های طبابت بیماران را باید ما به دانشجویان پره فهمانیم که در آینده در حیات مستقلی خود آنها این دانش ها را به عمل استفاده برند. در پایگاه‌های کلینیکی یک فعالیت متقابلا سودمند هیئت استادان کاتدرهای دانشگاه و کارمندان بیمارخانه و درمانگاه‌ها به راه مانده شده بود. بغیر از آن که کاتدرهای کلینیکی دانشگاه در پایگاه 47 مؤسسه طبابتی و پروفیلاکتیکی جایگیر شده‌اند، همزمان از سال 1941 این جانب مرکز آمادگی قبلی در دانشگاه فعالیت دارد که برای دانشجویان آینده همه شرایط ضروری مهیا میباشد. ما دانشجویان از همه این امکانیت ها باید استفاده بریم و در پیشروی وطن عزیز خودمان سهم خودمان را گذاریم. شرایط درسخوانی در دانشگاه خیلی خوب است. درسخانه ها تازه و مجهز است. تکنولوژی نو استفاده می شود. کتاب های با زبان انگلیسی کافی است. کتاب های درسی با زبان انگلیسی کافی است. معلمان با زبان انگلیسی خوب درس می دهند. دانشگاه برای دانشجویان خارجی همه شرایط را مهیا کرده است. از سال 2010 در دانشگاه زیرساختار علاهیده مرکز تحصیلات بعد دیپلمی سازمان داده شد که آن از بخش‌های اردیناتورای کلینیکی، اینترناتورا، تکمیل اختصاص و بازآموزی کسبی عبارت میباشد. همه ساله دانشگاه را زیاده از 450 نفر اینترنها، زیاده از 100 نفر اردیناتوران کلینیکی ختم می‌نمایند و برای فعالیت کاری به مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های کشور روان کرده می‌شوند. در کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی کسبی باشد، همه ساله
аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ 500-550 нафар табибон сатҳи дониши назариявию амалии худро баланд мебардоранд. баҳри тайёр намудани духтурони баландпоя ва муаррифии тибби тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ моҳи декабри соли 1999 бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон академияи умумии ҷаҳонӣ қароргоҳаш дар варшава таъсис дода шуд ки беҳтарин олимони ҷаҳон бо медали тиллоии Абуалӣ ибн Сино сарфароз гардонида мешаванд. ба мақсади таҳкими заминаҳои моддиву техникии донишгоҳ ҳукумати тоҷикистон барномаи рушди донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистонро барои солҳои 2006-2015 қабул намуд ки ба натиҷаҳои хурсандбахш ҷамъбаст ёфт. дар ин давра барномаҳои таълимӣ хобгоҳҳо таъмир гардида адабиётҳои таълимӣ бо забонҳои таълимӣ ва пуррагӣ ба таъмин карда шуд. бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидои солҳои 2000 дар донишгоҳ барои таҷдиди раванди таҳсил тадбирҳои зарурӣ андешида шуда барномаҳои таълими фанҳои назариявӣ ба клиникаҳо дар заминаи кафедраҳо такмил дода шуданд. ҳамкориҳо бо олимони Олмон, Фаронса ва Швейтсария ба роҳ монда шуда дар ин замина озмоишгоҳҳо таҷдид гардиданд. хобгоҳҳои донишҷӯён, махсусан онҳое ки бо квотаи президентӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, таъмир карда шуданд. ҳамчунин таъсиси деканат садорати махсус барои донишҷӯёни аз тариқи квотаи президентӣ барои дар сатҳи баланд омода намудани мутахассисони соҳа мусоидат намудааст. дар 11 соли охир 1569 нафар донишҷӯён тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳ қабул шудааст ки аз ин шумора донишгоҳро 1201 нафар хатм намуда аслан дар деҳҳои кишвар пурмаҳсул фаъолият доранд. Наш уважаемый основатель мира и согласия, президент Эмомалӣ Шарипович Рахмонов, он является инициатором создания квоты, президентской квоты. И согласно этой квоте наши девочки из дальних районов могут приехать и учиться в стенах нашего университета. Для них созданы очень хорошие условия, общежития, в котором есть и библиотека, и все условия. Для них созданы консультации отдельные, дополнительные занятия с ними проводят, для того, чтобы помочь стать хорошими специалистами. соли 2008 донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино бо ҷоизаи байналмилалии сифати аврупоӣ сарфароз гардид. воқеан ҳам дар даврони соҳибистиқлолии кишвар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба беҳтарин мактаби олии соҳаи тиб дар ҷаҳон мубаддал ёфт ва беҳуда нест ки дипломи ин донишгоҳ дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардида имрӯз хатмкунандагонаш қариб дар 50 мамлакат фаъолият мекунанд. аз ҷониби ташкилоти мустақили аккредитатсионӣ фаъолияти донишгоҳ баҳогузорӣ гардида донишгоҳ аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шуд. яъне ҷараёни таҳсилот дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ба меъёрҳои федератсияи умумии ҷаҳонии таҳсилоти тиббӣ мутобиқ буд, эътирофи байналмилалӣ доштани худро ҳифз намуд. барои пешбурди сатҳи баланди таълиму пажӯҳиш пайваста бо матолиби ҷолиб маҷаллаи Паёми Сино ва рӯзномаи Ворисони Сино чоп мегардад. ҳамзамон дар ин давра қариб 100 номгӯи китоби дарсӣ ва дастурамалҳои таълимию методӣ ки муаллифонаш олимони тоҷик мебошанд чоп гардидааст. имрӯз китобхонаи донишгоҳ дорои шароити муосир буда барои донишҷӯёну омӯзгорон шакли электронии китобҳо ва бо чандин забонҳо адабиёти таълимӣ ва илмӣ пешниҳод карда мешавад. фонди умумии китобхонаи донишгоҳ 743126 нусхаро ташкил медиҳад ки аз он 439450 нусхаи он адабиёти чопии таълимӣ, илмӣ, бадеӣ ва 249676 захираҳои электронӣ мебошад. бо мақсади такмили раванди таълим ба усулҳои нави аттестатсия ва назорати дониш, малака ва маҳорати донишҷӯён дар донишгоҳ
اعتباری جدی داده شده همه امتحان‌ها در فاکولته‌ها پورا با روح کارکردی نتیجه‌ها در حساب ماشین‌های الکترونی در آسیای میانه باری اول براه مانده شده است. مرکز تستی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان منبع و مکتب تجربه به استاندارد بین المللی تستی در کشور گردید. این درجه بهاگذاری دانشجو بی‌واسطه از قابلیت و درجه آمادگی وابسته بوده. این طرز برای هوسمند گردیدن خود آنها برای آموختن و آموزش مساعدت می نماید. چنین شرایطی موجوده امکانیت داد که روابط بین المللی دانشگاه گسترش داده شود و امروز 1500 نفر دانشجویان از کشورهای گوناگون در فاکولته‌ها و شعبه‌های طیاری تحصیل می نمایند. فعلا در دانشگاه نمایندگان قریب 20 مملکت به تدریس فرا گرفته شده مشغولیت‌ها از جانب آموزگاران تاجیک با زبان‌های بین المللی مخصوصاً روسی و انگلیسی صورت می‌گیرد. از کتابخانه علمی دانشگاه کتاب میگیریم. عموما دانشی ختم کردگانی خارجی در سطحی بلند است. خوابگاه ما خیلی برهوا و دارای شرایطی خوبی زندگی است. هم رهبریتی دانشگاه، هم معلمان و هم همکورسو عموما مردمی تاجیکستان با مناسبتی خیلی خوب دارند. برای همین است که مقداری دانشجویان خارجی هر سال در دانشگاه طبی زیاد می شود. در دوره فعالیت دانشگاه رساله نامزدی در برابر تربیت طبیبان سمت دیگری فعالیت دانشگاه این تربیت کادرهای علمی می باشد. از سال 1939 این جانب 2057 رساله علمی، 301 رساله دکتری و 1756 نامزد علمی طب تهیه و حمایه شده است. از تعداد عمومی رساله های علمی حمایه شده 1162 تای آنها 186 رساله دکتری و 976 رساله نامزدی در دوران صاحب استقلالی حمایه شده است. من خود که اونجا هستم کار علمی من وابسته به نارساگی شدیدی رگ‌های اندام‌های بالا میباشد. من در این سطح مدتی 4 سال این جانب فعالیت میکنم، کار میکنم. رساله نامزدی من تیار شده است، در سرحد حمایه آن قرار دارم. عین حال در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا 5 شورای دیسرتاسیونی فعالیت می‌نمایند. از اینها یک شورا در نزد کمیسیای عالی اتستاسیونی فدراسیای روسیه و 4 تای دیگری آن در نزد کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد که برای حمایت گردیدن رساله‌های نامزدی و دکتری زمینه خوب فراهم می‌آورد. برای گزاراندن تحقیقات‌های علمی در دانشگاه تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است. آزمایشگاه در سطح جهانی مجهز به مثل آزمایشگاه حجره‌های بنیادی، آزمایشگاه مرکزی علمی تحقیقاتی و غیره که برای گزاراندن تحقیقات علمی و از خود کردن نوزگاه‌های کسب طبیبی وجود دارد، مساعدت می‌نماید. در سالهای موجودیت دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا با دستاوردهای نادر در ساحه طب نائل گردیده است که هر کدام آن در کار پژوهش و عملیات طب مورد کاربری وسیع قرار گرفته شهرت جهانی کسب نموده است. مکتب روانپزشکان و نرکولوژهای تاجیک تحت رهبری پروفسور منهاج غلاموف رویه‌های نوی معالجه و تشخیص را به راه ماندند که کتاب درسی روانپزشکی او در مکتب‌های عالی طبی اتحاد دولت‌های مستقل به نقشه تعلیم وارد کرده شده است. اثر و پژوهش این عالم معروف امروز در جهان همچون علامات کاندیدسکی، کلرامبو، غلاموف در جهان مشهور می باشد. سال 1990 کتاب درسی پروفسور عبدالمجید پولادوف بیماری‌های عصب نشر گردید که بعداً با قرار وزارت تندرستی اتحاد شوروی به صفت کتاب درسی برای دانشجویان مکتب‌های عالی طبی پیشبینی و امروز هم مورد استفاده وسیع قرار گرفته است. پروفسور نعمت الله عثمانوف یکمین بار در سایر اتحاد دولت‌های مستقل در دل کشاد جراحی گذرانیده است. یکی از این دستاوردها در سالهای 70 به تجربه ثمره‌بخش دکتر منصور حمیدوف منسوب می باشد که با باسیپسی سوزنی جگر اصول نوی معالجه را به راه مانده است. این عالم و آموزگار معروف در ساحه گاستروانترولوژی و گیوپاتولوژی
900 мақола ва китобу монография таълиф намуда мактаби гастроэнтерологияро дар тоҷикистон асос гузоштааст. зери роҳбарии профессор Мансур Ҳамидов беш аз 100 нафар рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намуданд. ҳамаи ин кашфиёту дастовардҳои олимони тоҷик зимни бевосита гузарондани машғулиятҳои илмию таълимӣ дар асоси барномаҳои давлатии соҳавӣ ва таълиму муолиҷавӣ сурат гирифта ба донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино алоқамандии зич доранд. солҳои охир ихтисосҳои нав оид ба ҷарроҳии пайвандсозӣ дар ҳуҷайраҳо, узвҳои бадан ки дастовардҳои нодири тибби ҷаҳонӣ мебошад ба роҳ монда шудааст. бо дастгирии пешвои миллат дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон озмоишгоҳи кишти селулаҳои бунёдӣ таъсис ёфтааст ки дар ҷаҳон назир надошта аз рӯи номгӯи тадқиқоту корҳои таҷрибавӣ бо ҳуҷайрасозӣ барои 13 намуди беморӣ аз ҷумла диабети қанд, шикати сутунмуҳра, кандашавии ҳароммағз, диққи нафас ва маҳкамшавии рагҳои хунгарду дил пайвандсозӣ аз мағзи устухон ва буғумҳои қалбакӣ сурат мегирад ки ин дар як давраи кӯтоҳ беш аз 500 нафар бемор шифо ёфта. мутахассисони Федератсияи Россия аз рӯи ин намуди ҳуҷайрасозӣ ба дастовардҳои олимони ин донишгоҳи бонуфузро мавриди омӯзиш қарор додаанд. ҳамкории донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон бо пажӯҳишгоҳи маъруфи ба номи Роберт Кох натиҷаҳои пурсамарро ба бор овардааст. алҳол роҳбарии ин маркази муосири тибро профессор Исломиддин Юнусов ба уҳда дошта олимони ҷавон чун Бахтовар Каримзода дар ин ҷода ифтихор аз Тоҷикистон доранд ки барояшон чунин шароит фароҳам оварда шудааст. дар озмоишгоҳи марказии илмии тадқиқотӣ ҳамаи таҷрибаҳо аз рӯи барномаи компютерӣ сурат гирифта омӯзиши донишҷӯёну унвонҷӯён ва корҳои илмии тадқиқотӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. таҷрибаҳои ҷарроҳии донишҷӯён ва ташхису муолиҷа дар ҳайвоноти гуногун гузаронида мешавад ки шумораи он қариб 2000-ро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин ҷо ихтисосҳои баъдидипломӣ сурат гирифта таҷҳизоти нодир мавриди истифода қарор гирифтааст. дар таҷҳизоти статракс дар як сония 33 номгӯи таҳлили хун ва дар таҷҳизоти гемостат бошад 13 намуди ташхиси лахташавии хунро муайян менамоянд. ҳамчунин барои омӯзиши донишҷӯён микроскопҳои сохти муосир дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ дастрас гардидааст ки ташхиси музмини анатомияи патологии бофтаҳои инсонӣ ва ангезаи оризаҳои гуногун омӯзонида мешавад. дар ин марказ бо ҳамкорон аз олмону Полша як силсила тадқиқотҳои илмӣ сурат мегиранд ки барои дар сатҳи ҷаҳонӣ омода намудани духтурон мусоидат менамояд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат соли 2017 дар донишгоҳ маркази таълимӣ ва истеҳсолии фармасия ташкил гардид ки дар баробари такмилу таҷрибаомӯзии донишҷӯёни факултаи дорусозӣ ҳамчунин 52 номгӯи дору ва дигар маводи тиббӣ аз растаниҳои шифобахши табиати нодири кишвар тайёр карда мешавад. боиси қаноатмандист ки барои саҳм гузоштан дар рушди илми тоҷик як зумра намояндагони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ҳамчун олимони кашшоф ва навовару сермаҳсул сазовори ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино гардиданд. ҳамчунин беш аз 10 нафар олимони ҷавони соҳаи тиб ки ба ҳайси доктор номзади илмҳои тиб дар донишгоҳ фаъолият доранд бо ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ ибни Сино қадр карда шудаанд. дар давраи солҳои 2014-2019 5 нафар олимони ҷавони донишгоҳ соҳиби ҷоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонӣ дар соҳаи илму техника гардиданд. соли 2018 дар 11-умин намоишгоҳ ва форуми занҳои ихтирокори ҷаҳон ки аз 28 июн то 4 июли соли 2018 дар шаҳри Сеули Кореяи Ҷанубӣ баргузор гашт 3 нафар бонувони ихтирокори донишгоҳ барои ихтироот дар соҳаи тиб сазовори медалҳои тилло ва нуқра гаштанд. ин дастовардҳо ҳамасола дар конференсияи байналмилалии илмӣ амалии олимони ҷавон ва донишҷӯён бо иштироки намояндагони васеъи кишварҳои хориҷ баррасӣ карда мешаванд. дар конференсие ки 19 апрели соли 2019 сурат гирифт намояндагони кишварҳои Америка, Полша, Россия, ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ, Украина, Беларус, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон иштирок намуданд.
дар ин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ дастовардҳои олимони тоҷик дар соҳаи тиб ҳамаҷониба муҳокима гардида. ҳамчунин кашфиётҳои нави илмии ҷаҳони муосир бевосита дар амалия мавриди омӯзиш қарор гирифта. дар ин замина ҳамкориҳо тавсия дода мешаванд. дар ин ҳамоиш 366 маърузаи илмӣ, 16 ҷаласаи сексионӣ пешниҳод гардид, ки қисми бештари он ба донишҷӯёну олимони ҷавони тоҷик рост меояд. дар донишгоҳ аз соли нави таҳсили 2019-2020 раванди баҳогузории таълим тариқи журналҳои электронӣ аз рӯи барномаи ягонаи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон бароҳ монда шудааст. ҳамчунин ҳар як муаллими кафедра бо планшетҳои ба шабакаи интернет пайвастшуда таъмин гардидааст, ки ба беҳбудии раванди таълим мусоидат мекунад. дар сохтори донишгоҳ дар 11 соли охир 11 марказ, 5 шуъбаи алоҳида ва 1 озмоишгоҳ таъсис дода шудааст, ки самаранок гардидани раванди таҳсилот ва фаъолияти донишгоҳро таъмин менамояд. соли 2017 оғози марҳилаи нави рушди донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон дониста шуда, стратегияи рушди донишгоҳ то соли 2025 таҳия ва 5 ҳадафи стратегии донишгоҳ муайян карда шуд. донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино таҷрибаи мукаммали созандагӣ, навовариву ихтироъкорӣ ва нерӯи худро самаранок истифода намуда бо дастовардҳои назаррас ноил гардид. яке аз дастовардҳо ин ба истифода додани 2 биноҳои сохтмонашон нотамоми таълимии воқеъ дар шаҳраки шифобахш ба ҳисоб меравад. бо истифодаи самараноки маблағҳои хусусии донишгоҳ корҳои сохтмонию таъмирӣ идома дода шуда. дар натиҷа донишгоҳ боз соҳиби 2 бинои таълимии замонавӣ гардид. дар бинои мазкур маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ бунёд шуда, бо технологияи муосирӣ ва таҷҳизоти замонавӣ ҷиҳозонида шудааст. дар марказ шароити муфиди таълимӣ барои омӯзишу сайқал додани зиёда аз 400 малакаҳои амалӣ ва муоширатии касбӣ муҳайё карда шудааст. дар ин давра силсилаи иншооти замонавӣ бунёд гардида, кафедраҳои факултаҳо пурра навсозӣ гардиданд. толорҳои барҳавои замонавӣ, синфхонаҳо, машғулиятҳои лексионӣ дар сатҳи баланд сурат гирифта. дар толори барҳавои боғи зимистона ва дигар толорҳо донишҷӯён хеле бароҳат барномаҳои таълимиро аз худ мекунанд. бо талошҳои роҳбарияти донишгоҳ биноҳои таълимӣ аз ҷумла кафедраҳо забони тоҷикӣ, микробиология, химия, гистология, анатомияи одам, анатомияи патологӣ, фанҳои ҷомеашиносӣ, тибби ҳарбӣ, беҳдошт ва муҳити зист, беҳдошт ва экология, стоматологияи кӯдакона, стоматологияи муолиҷавӣ, стоматологияи ортопедӣ, эпидемиология, маркази таълимии клиникии стоматология пурра аз таъмири капиталӣ бароварда шуда, масоҳати умумии донишгоҳ дар 11 соли охир ба 102,67 метри квадратӣ ва масоҳати таълимӣ аз 19414 метри квадратӣ то 71520 метри квадратӣ афзудааст. усулҳои муосири таълими ҷорӣ гардида, шароити мусоид баҳри иҷрои корҳои илмии тадқиқотӣ, рушди потенсиали кадрии донишгоҳ, пойгоҳҳои моддиву техникӣ пурзур карда шуд, ки баҳри
صفت بهتر نمودن آماده‌سازی کادرهای طبی مساعدت نمود. من یک منظره خیلی دیگری را میبینم. بناهای نو، آباد، آزاده برپا شدند. درسگاه هایی که همه شرایط برای در درجه بلند گذراندن درس های هم نظریوی هم عملی همه شرایط ها مهیا شده است. باید بگویم که این موفقیت ها به شرافت ثمره استقلال است و ثمره رفتار خردمندانه پیشوای خلق تاجیک، اساسگذار صلح و وحدت در سرزمین تاجیک، پیشوای محترم ما امام علی رحمان می باشد. اگر به تاریخ تأسیس دانشگاه‌های طبی کشورهای پیشرفته عالم نظر افکنیم، اکثر آن در عصرهای 18-19 تأسیس یافتند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا باشد. فعالیت منتظم خود را همچون دانشگاه از ابتدای سالهای 50 عصر گذشته آغاز نموده. در مدتی خیلی کوتاه به معروفترین دانشگاه در سطح بین المللی مبدل گردید که واقعا هم باعث افتخار است. Когда мы учились, у нас всего был один корпус, учебный корпус, этот главный корпус, и все кафедры были там расположены. Сейчас у нас несколько корпусов, где оснащены современным оборудованием, и студенты могут полностью заниматься самостоятельно. В каждом корпусе у нас есть библиотеки, есть компьютерные залы, где могут они тоже потом интернет, где могут последние новости, последние данные получить в этих залах, где есть интернет и компьютерные залы. این اعتراف و دستاوردها هیئت پروفسوران و آموزگاران و دانشجویان را باز هم منشأ حس مسئولیت و خودشناسی باشد که همچون وارثان سینای بزرگ در پیشرفت طب جهانی سهم بیشتری داشته باشند. زیرا رسالت علم طب همیشه برای نفع رسانیدن به انسانیت، حفظ و نگهداری طبیعت نگرانیده شده است و ملت تاجیک با دستاوردهای این ساحه مهم حیات در جهان نامور گردیده است و دستاوردهای طب تاجیک با دستگیری‌های بی‌اندازه رهبریت عالی مملکت معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در سطح جهانی می باشد. پاسداری صحت ابنای ملتیم، ما خواستاری اوج و تجلای ملتیم. با خلعتی سفید و دل صاف و دستی پاک، خدمت گزاری صادق فردای ملتیم. دردی که در وجود عیان و نهانی است، درمان آن مشقت سختی روانی است. درمان اگر به سوزن و دارو نمیشود، داروی درد خسته دلان مهربانی است. این باردانی علم و ادب مهدی باوریست، آیین ما سرشته عدو برادریست. سبک و رویش و مسلک ما یار و یاوریست. در پیش تاق و دفتری ما نامی بودیست، در پیش تاق و دفتری ما نامی بودیست، در پیش تاق و دفتری ما نامی بودیست. محزنی سعادت و مهدی طبابت است، دانش سرای حکمت و داری اجابت است. ما وارثانی رازی و سینا ابو حکیم، با ما وطن سفینه امن و سلامت
طبیب و مونس و جانی وطن شویم، درمان بخش درد همین انجمن شویم. فردا همه هم وطن و هم دیار خویش، با مهر و مهربانی و لطفی سخن شویم. این مردانی علم و ادب مردی باوریست، آیین ما سرشته و برادریست، سبک و رویش و مسلک ما یار و یاوریست. در پیشتاق و دفتر ما نامی بوعلیست، در پیشتاق و دفتر ما نامی بوعلیست، در پیشتاق و دفتر ما نامی بوعلیست، در پیشتاق و دفتر ما نامی بوعلیست.